Hello bayarok jottona lamsogo ani blog obong khani tring ni part 2 blog ke ang tabuk candle nakha bajoknani bagoi barda like jong tring palai lainai haini bagoi ke barda tamya sene sakangno jong candle bajogoi jottona ready tongbaina bagoi ke koyang baijo hilite bai mamita songba haino sokpai baijak or not moina mawo ke borong ke tini oroni judges tamni hinke tini oro miss rignai competition tongo ge sabo uinarong nai abo ba angnarong na phonok nai kendrong miss rignai ni je sukje ko video ora ani achikon sa channel nrok tini nogoi mannai kendrok paithak jora nai tongdi naising baijak barda karna bagai ge nai tongdi bye tabuk gori wotangkha 11:59 hinke tabuk ke sini tring hohom dadam kheno palai laibai kha hinke tabuk je judges miss rignai rongni borokno tabuk stage reng tongo tamni hinke borokno borom dana bagai hinke nai tongdi A very famous renowned fashion choreographer Miss Julie Deborah on the stage. Make some noise. I miss you, Mamita. Hi. We all miss Monica. We all miss, but tabuk ya. Bishe phainai table bishi tongku chini Monica na bachung ring nai. So come on everyone, let's give a huge round of applause once again. Belai belai na hambai chini judges rongna bachung welcome khayo. Jang phani jung ke chini judges rongna chini jung jada na bal bak sakai joile na lamso layana. Welcome. Hello, baby. Welcome to you. Lamso go chung Miss Julie Deborah mana stage tabuk lamso nai chini one more lady chini Miss India Tripura 2018 Miss Mamita Deborah. Belai belai ro lamso go chung chini Mamita no bu chini tenio tringo plus chini ko finally chung tabuk lamso nai very handsome young man here.
अनि जजेस तै अनि सक्सलाई तै अनि अक्रा चक्रा रङ जतन न नमो अनि बुमो हिके हस्मिता त्रिपुरा अनि बाबानि बुमो हिके सचिन्द्र त्रिपुरा आं तंमानि जागा हिके मणिपुर दलाई डिस्ट्रिक्ट आं ताबुक परि तंमानि हिके लं ट्राइबेलि गभ डिग्री कलेज थार्ड सेमिस्टार अनि हबी हिके dancing, cooking, आणि एमएल लाइफ के पुलिस हामबाय खुलुमगा अरब भाइमान जाजाक माया गोनां नगराय जाजेस अग्रा चाक्रा चेराय जतन फुं काहाम ताय तंथक बिसि कताल आणि मुं प्रियंका देबबर्मा आणि बाबानि मुं राजागोपाल देबबर्मा पारा मैनामा District Dhalai. Ang puri tangong Assam Downtown University final year Bachelor of Civil Engineering nawe. Ani hobbies rangka dancing and traveling. Tai ani emi life ngka professor nani. Because I believe, as Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which one can use to change the world. Hambai. Belai kena habai au ako kubino chini contestant number 3. Jadana fungkaham bisikatani khakaham tai chibai ani bomong anuja koloi ani babani bomong sudep koloi ani kami Ompi Gomoti District ani Rumsirang Marok angka 2021 o ang graduate complete kayu tai this year o ang B.Ed bo complete khaika ani muchung Marok angka cooking ritak nani tai traveling khainani ani jinang ni muchung Marok angka khoroksa teacher angnani hambai fungkaham jotono te bisikatalni jotono hambaya faro ani mong Selina de Burma ani parang ke Telia Mura te ani baba ni mong ke Amit de Burma ani muchung marok ungkha ang traveling khaina ni muchungo tai ani ML life ke ang khorok cha professor angna ni muchungo tai independent women ngi tongna ni muchungo khai kaha jotono Akhe pui lao narai ro phaimaya phainai judges rongno akhe tre audience rongno pho train bisikani habai chubaya phayo akhe ani mukhe tukti ria ani apani mukhe dokomoni ria ani parakhe araibai Jagannathpur Ambassa district Pura ang tabu puri tongo Government Degree College Kamalpur BA 5th semester education honors to you ani hobby kha singing dance chai music nanani ani even life kha teacher hambai अनि मong kha himane aslo ani parang khasam ani babuli mong kha romon aslo ang pole to masang ke emi college first semester ko borok honors lang and ani hobbies ke cooking traveling and future ke ang police ngam su Good morning, ladies and gentlemen, respected judges, honorable chief guests, and all the audience. First of all, I would like to give thanks the members of Youth Borok Welfare Association for giving us this beautiful platform to represent ourselves, to show our culture and traditions. So my name is Matari Riyang, daughter of Bikromji Riyang, and I'm from Punoji Para, Ganganagar, Dhalai district. I have recently completed my Bachelor's of Science from Women's College Agartala, and currently I'm joining School of Science Agartala for PCS preparation. My hobbies are dancing, and my aim in life is to become TCS officer and become an independent woman so that I don't need to depend on my husband in future. That's all. Thank you.
Good morning, Jotono. Oro pai mantuk panai judges kai oro okra chakra. Kai oro ani saman bodongwa. Ke oro okra Jotono hospital ni chibaya paro. Ke ani mungke lili deparma. Ke ani baba ni mungke Sunil deparma. Ani parang ke Kumargat Unupati district. Ke ani surumung ke 2021 graduation complete thayo BSc honors ke tai ani hobbies ke dancing and world explore ke tai ani life ke ang life successful na ngam paham jotono Dari hampa orang kai manja kaisa sini judges tai opera sakra ani saksalai jotono ani mong angka turarani deborma ani baba ni mong angka Chandra Mohan deborma ani kami angka Udaipur Samchara sarga tuisika ukungai pujoto shiro ani graduation complete thaiga this year MBB college BA general tab angep naja kono kon khaya ko Jotono foi kaham ro phai me phai dai hokra jagra ake jaje singkai ni sau ba ama phai me phamo be ba ta ke khaba khang sang ma phe piu ke ani mung phe kusmita ria ani apa ni mung phe Vicendra ria ani baraka lal sora long drive re Dolai district ani hobbies ke traveling and cooking Asal ke ani ang future ro iha successful and independent woman chu asal khak sang tu tono jotono no tongthok bisikatal ani mung Hema Debarma ani baba ni bumung Prabhat Debarma ani kami hugoteisa ang poriwi tongo BA 5th semester government degree college Longtrai Valley ani hobbies rok angkha traveling, listening music, and fashion. Ani life mungka teacher hambai. Pula la jotono khulumkha tei phungkaham oro phai manjak phainai mangkara judges borong godang okra chakra te ani sak chalaino ang tini ni bisikatal tring ni hamjanga tei chibaya pharo ani mungkha Maria Deborma ani baba ni mungkha Minalkanti Deborma ke ani kami angkha moinama tei angani schooling khlaiga JNB Kokazar Asamo hingke ang tabuknik ni bagai preparation khlai tango hingke ani hobbies angkha dancing tei playing badminton hingke ani life angkha doctor tamni hingke ang chongo tabuk bo gauma rural areas medical facilities hamke providing ya hingke ang bongna chobana musu bo bai hambai ani mong Sanjita Debarma te ani baba ni mong Kudurai Debarma te ani kami Salita Longtrai Dolai district jotono no sibaya phara te ojaga phai manjak phainai borong godang judges rok no bisikatal ni sibaya phara te ani saksalai te ani ma babu ni saman boyos ni borong no jotono no bisikatal ni sibaya phara ani mungke Surobi Deborma ani baba ni mungke Udam Deborma ani Mumbai Jodil Rani Tripura inke anggai Solenta Gop Degree College graduation complete thaijak Tabuk Music College ang dance no tuyei second year pori tongo ani mung Sonia Deborma ani baba ni mung Doni Deborma ani thai moinoma Dolai Tripura ang class 12 porbo ani school mungke Solinta class 12 school ani hobbies amke amori rok tangnani amiro songnani te paya kadar malai kogro sanani te paya kadar khanani pereno soktongo ani life ke ang porja successful and businessman woman nani busugo hambai jodono jotono khulumkha oro phai manjalai manai borong gora judges rokro te ani ma baba ni saman ani nana thago ni saman te ani sakbaya rokno elekhana hamjama te khakjama ya pharo ani mung Bindia Deborma ani baba ni mung Manoj Deborma ani kami Bukundas para moinoma ang class 12 pori tongo te ani school mung Sarita class 12 school tani aiming life kai dance then hobbies rocket traveling hambai
jotono phongkaham ani bumungkha Onita Tripura ani father ani baba ni bumungkha Gogonde Tripura ani mani bumungkha Aluti Tripura ani hobby strong ongkha ang dance strong no belai no hamjago Kai ang je ani email angka ang je future ang nurse kaina musugo ang pore tongmani angka ago tolawo ang nursing khlai tongo angka asuno jotono na hambai